из Ирана против Акибаева. Айкөл Манас, Кыргызстан. Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер. Амансыздарбы, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Сиздер менен бүгүнкү жаңылык менен бөлүшө кетели. Мына көрүп турганыңыздардай учурда биз Ашкым ресторанында эртеңги болуп өтчү международный профессиональный турнир Айкөл Манас боюнча бүгүн тараза жана беттешүү болот. Ошол жерде азыр учурда жигиттер чогулуп иш-чаранын башталышында турабыз азыр. Бүгүнкү беттеш face to face кандай болушун сиздерге кичине кыскача көрсөтө кетебиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Анда туугандар, турнирдин өтүшү боюнча биздин Москвадагы Айкөл Манастын вице-президенти Турат Аманов менен сүйлөшүп бир катар кеңири маек алалы. Ассаламу алейкум. Турат аба. Ден соолук иштер жакшы. Рахмат. Баштадыңарбы? Кудай кааласа, иншалла баштадык. Эл аралык турнирде бүгүн канча боец катышат, канча бой болот? Бизде международный профессиональный турнир Айкөл Манас FC. Бұл 4-ші өтіп өтат бұйырса, профессионалный. Бұның барлығы шырда тапалажға кіреді. Бізде боецтер Россиядан, Дагестандан, Чечнядан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Ирандан келіп өтат. Международный өтат. Бар қайсы өлкөдөн бар бұйырса. Биринчи орунга суперфиналга алтын курубуз бар, өзүбүздүн AFC. Өзүбүздүн клубтун атынан ошол главный бой вечерага ошол бар. Бұйырса ушуну коюлат. Дастан деген жигитибиз келди. 6 айлык бала менен урушат, орус бала менен. Демек, главный бойго кыргыз менен 6 айлык урушат. Ооба, ошондой. Дастан менен. Ооба. Ошол Ашкым ресторанынын генеральный спонсорубуз, мына Айкөл Манас спорт клубунун генеральный спонсору Ашкым ресторанын. Ошол өткөзүп берип атат өзүнүн жанынан баарына. Ийгилик анда жакшы өткөзүп алгыла. Ресторан жакшы өткөзүп алгыла. Москва бар сила. Уже будем звать наших замечательных бойцов, которые будут, скажем так, устраивать уже бой, битву взглядов. От вас нужна хорошая поддержка, я уверен, настрой первый. Take this anymore. Saying everything I've said before. All these words, they make no sense. I find bliss in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Just like before. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break. Cause I'm one step closer to the edge. I'm about to break. I find the answers aren't so clear. Wish I could find a way to disappear. All these thoughts, they make no sense. I found bliss in ignorance. Nothing seems to go away. Over and over again. Just like before. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break. Cause I'm one step closer to the edge. I'm about to break. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break. Cause I'm one step closer to the edge, and I'm about to break. Break. Shut up! Его соперник Тыжишбеков Дастан, спортивный клуб Айкөл Манас, Кыргызстан. Владимир
Колесников, Россия. Соперник Танышбеков Дастан. Спортивный клуб «Айкой» у нас. Дайте поддержку нашим бойцам. Всем бойцам желаем удачи. Ну и, конечно же, зрители, всегда следите за Айкой Манас, и это только начало, только вперед. Всем бойцам удачи. До скорых встреч. Эгерде чек ара маселеси болсо, Мухиддинге кайрылыңыздар, Даканса өзү барат, жолдо жардам берет.